Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote August nisim segini khu a Thusoh Lahkhom ho Iran la Israel ki ka khet thimlo na asan jingla in Iran to sot gal gut bol hon Israel khota bulu na hinei diu venating a United States je injong Middle East Asia gambung sunga Israel pan huding a hol jinglai zin Russia Bible ten Iran anavil kit ovin hi achi sa August ni sim nga ni khochun Iran President Mashed Pezeshkian in Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu anakimupin hi achi sa Russian Defense Minister anapo Security Council Secretary Shoigu chun Tehran khupi anavil a Iran lam kai lubu ho to zong ki mu to na anai zun hi ke hona achun Iran President pun Russia to akitimat na khantau sa jingding chu Iran foreign policy tup thupi pen hi ati mu to na to kimat in Iran officers on advanced air defense system le equipment so Russia in Iran gamsunga hin tha lu panta dan u anaphong do ubin hi Russian lam kai Shoigu in Iran hi Russia ading a key and strategic allies a hi ati na bana achi sani hua Israel ten Palestinian Hamas lam kai lubu ismer hania atha naw zong ha ta a demna anei dan u anaphong do ovin hi Shoigu in akhul zin achun IRGC Commander General Bagheri zo anakimupin hi Commander General Bagheri in Russia to joint project anei ho agang thepe na azopi na ti wade sa dan anaphong do in hi Myanmar junta sa paite ding a jumnale mai mo na nasata khat in Myanmar sa solama lasyo khopia junta military headquarters strategically apoy mo ta munchu alhaso ta dan u August ni simli ni khochun alhaso dan u anaphong do ovin hi hichalai mun headquarters a pancha commander ho to kiza mat to naw chu Monday ni kho achana thailo an hitai thilso to kimanin military council vai homte hin gamsunglam hu zona dinga hichalai mun hi a hin nu si ding ham ti chu a hi mizo se lung thena a hi akiti thama salama pat gamkai sunga te a ki khong reason a hi Myanmar National Democratic Alliance Party ho to Myanmar Army ho ke ka na sata ke kap to na hu ha kho sit dan a hi hichi MNDAA a ke he ho hi Communist Party of Burma a ko na hu hingjing ki loi khom na hatta Chinese ten ato sa gargu bol loi khat 1989 koma a ke khen thang masang uwa Myanmar government hata ana do jing ho chu hi a hi Myanmar Army Northern Command lasyo khopia alhu jing hin military junta vai homte ding a na sata alha asam na len ta khat gar ki sa to na dinga jumnalin ta khat hitin Singapore based analyst Morgan Michael NSA zil hi lasyo khupi hi panglova junta sa paiten ki dauna gamgil agam sunga kon mun gamla opos ho abenjo ding uchu thil hi thailo khat chu hi adi a boulder khelna ding a mun poimo China to ki chot man namun musi khyau mi lam ki ka ho umna bana pian o lewin le ndale khupi ho abulu na thaina ting uwa kotlin ta ki hongdo chu hi ahita North East Command ki ha so hin vai hom gam lai lunglam hu na ding a military council ten honama gam sung ki chunamun hol ha so na nei sa the uvin a in hi chule 2021 kuma mi pin alhando Aung San Suu Kyi honama anasul hu senior general Min Aung Liang lungchunga ato hom pi ho jing zo lung kim lo naw sa da khat hi akiti he thai khat chu lasyu ko pi hi Chinese gam gi akun hanglam kilometers sakhat la som agam ha a ahin Myanmar National Democratic Alliance Army ti a ke he minority khokang na miten anabulu pat u ahi amaho hi Brotherhood Alliance Party ke loi khom apang hi win Brotherhood Alliance ho hin achi sa kum 2023 October hasung a salam China to gamgi to akinai vela gampenglen ta anala azo u anahi United Kuki National Army UKNA KNO KRLA KLO KLA in August ni sim ni nilha te German Kuki CAS Kuki Army thadinga kilam tinna ja ama venga pangpa ki su kha na chunga demna anaphung uvin hi UKNA le khasu in asaina achin tule tu anam in gal ki nei lai nume chupang ge in pan the che apan ala ahin namlam kai khat thadia ki bol hi KNO noi sinale Kuki nampi la samna ding lungput nei hona to hi ati hitabang nam mi chunga lungput nei anatang ho hi UKNA in ko he zongle themo ki chanding hi ati KNO KRLA
KLO KLA Thusoh ina sei na achun namlam kai mite gala kon kuki nam hu do na dinga panna sata ala thading ki go hi wang sem ta hi ati hichi kiloi khom na ten ni le kha so ina sei na achun kuki nam do na a lungthim nei ho do daw in nam mite temna anei hlon in hi chule asai ben achun TH German Kuki chunga na ke tong hin namlam kai holung asudai de poi ati hichika la chun sponsor secretary to president Kano in lekha aso na khana chun TH German thap dinga gong ho thu holding in inquiry commission bol a hitol han in hichi bol ho August ni sim somlanga 2024 masanga akipi lutnuwa chamna thua cha hi theina diktin anata alang in hi akipi phat chunga kipi lutna anei la ule kiloi khom na in thil si bol ho chunga to thei chan ato ading hi ati Kuki Inpi General Secretary Pu Khai Khau Gang Temna Temna le taona gas nisim nga 2024 ni khoa ki so do dung zuizin Kuki Inpi Manipur apex body of Kuki tribes in tu chunga Pu German embus ki bol na chunga Demna thuphon an ki bol banjom inam sungu damna dingya kho na zalin anui za banghin thuphon avelin hong kinai kin in he akhat na meitei tengal pi able kum zung lai ta over hitabang dei umlo ta thul so om kha hi phamol he in bangsim ta hi je chun kim le anui za ba akai ki loi khom na zo sen August ni sim nga 2024 kim secretary mana ki ho khom na ki nezin ke ho na dung zui jin hi chi thil so to ki mana na tong ko hi zong lew chun nam pi dam na dinga hung ki pelha ki phong de in tem na sangpen hung ki na in hi ani na hi chi thil so to ki mana ade a lam ka hop sunga ja ta ho sa chule VA ho zo sen Eima khuchi ki kholchil na ine so ke divin ha sa na zo hung ki na in hi chule in pi to ikiza ma divin nge na zo hung ki na in hi athum na main sim tum 2023 ni ko akun ei ho ku ki zo cha te chena gam sung hi chil chep hi tawin ei le ei ki ka a hui phalo om hi a kho le zin haze chun ei ho le ei ho ka a tu le khunu nga boina imma am lo na ding a mi pi zo sen lung khat ta pan ila khom chi divin ikitim ovin a hi alina pathin pi na zala tu chung de lo ta thil so to ki sezin hin hu mol lim am lo sin pathin i thang ba ovin post tonic jong pathin zala dam theng na hi nei ding ikinem ovin he tu chuna pu German hi ham ke ano lam kai lu bo ho hi zong le lunglen ta anam pi dam na ding igya ul to kilhana an ila zom zin kit divin avelin tim na hang kine zira hi Kuki Inpi akon hi chinge an appear hi muntina nam ngai lu hausa upa se so lam kai le mi pi zo sin tu le khunu nga inam pu dam na ding le gamla go abit na ding at taona to thwa pan la khom zom jin chi ding te sa na za la chi thupon hi hung ki bol a hi ati August ni sim nga sun kimchun or women of church champer ho to ogon na in tuibong peace kra nga mi pi ki khop na kin gon anamang un hi kin gang ta mi pi ki khom na ki bol na si pi pen hi le Manipur gam sung boina to ki mana gam kai sung mun tam zo a cham na le bit na ati a thing hang mi te ho an ho sa zing Assam Rifles Battalion ni 9 Battalion to 22 Battalion te ho Central Circle in chon do ding am ho thalheng a CRPF ho koi ding a hintina thu a mi pi lung hei lo a hi sa na hi chi khom na hi a hi kin gon hi emergency ta alam ka hopi sunga nu te ke loi khom na chom Mizo Paper Convention Women Wing Mar Women Association Kuki Women Union to Domi Mothers Association hon ahin gon do u a hi kin ki chei to kilhan in or women sisipur lam kai hon Union Home Minister kom hlungding memorandum pi na this is sisipur kom ananei un hi chule thangting area chief association TSCA organize na nu in Assam Rifle te thinglangama patol do am sa lo ding ti dei lo na le nup lo na san in hangsung mi pi hon ki phinna anei un hi hichi ki phinna to ki machun TSCA lam kai in National Highway number 2 lamhlong pi chu kha ta inam in TSCA area hopsunga total sadang apong un hi Village Volunteers Coordinating Committee VVCC convening body akon lekha ki mu ina saina a May nisim 2023 ni kho a Manipur phai chama ching mai teiten pulapa gam aila pinum zi ova gal ei boldan u gamlan nam hu do na tinga pasal hangsan ki pido ho ki loi khom na chomchom thuma am ho chu July nisim somlani 2024 ni kho in anaki gom khom ovin Village Volunteers Coordinating Committee akiti ovin hi hichi ki loi khom na thum ho chu Tinopol District Village Volunteers Indo Myanmar Border Village Volunteers le
United Tribal Volunteers ahive ati kiloi khom na khana a uto hlan a VV Eastern VV Southern le VV Western join a khom khan ahiu ata alang ovin ahi VVCC doile tup asaina achun pula pa gamle chamhat na hu pi jingding separate administration mu ahi to ka himla thal tor koi loading gam hu na hen tum lova apoi mona zo si apan la ding le nam khat the san khat ho kilung khat na ding apan la ding ti ho apang in ahi chule hi chi kiloi khom na thum ho chu khana khom ahi ta u to kelhan a oso khat thupi khat gamle namti one voice one command for land and nation achi video ahitai ati alang khana Kuki Inpi chur champol akun hilchitna August nisim gup ni khwa anaki sodo dungzuizin mail hegal pi akun gamle nam hu do na ding in chur champol lamka district na ding in IT alef kithulo na bang in Kuki Inpi chur champol le KCA in volunteers anaki simchun hup zote in United Tribal Volunteers UTV tin anaki minsa e hibang chun nam ading panthai chanin pan analyzing uve hinla Kuki Inpi Manipur Kim Assembly galzang lam ka khupia March nisim gup mapat nisim somchan kitulu na banjom in June nisim gup 2024 KIC Executives Resolution number 2 dungzuya UTV kimin vonachu Kuki Zo Village Volunteers KJVV tia hian le min sa na anhitai hinla August nisim ngan hun Village Volunteers Coordinator Committee VVCC kiti kiloi khom nimin a volunteers ki pun khom na la achin UTV min pha le pan sa hi akimun phamo akisal he in mo puna nei Kuki Inpi le KCN imma he pha na akine pi poi mail he gal do hi zi ubin ki pun khom na le to khom ha ten akito sanin hinla chunga ki se banga UTV ki min sa hi ki hel hetan koiman idei mana mo man cha ta la diu kiloi khom ding ki pun khom ding a hi zongle agama gama mo po ki za mana a hi ding dol ta ikipum khom devin temna ang kine e ati dunia di in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phale chebe